Büyülendim ben. Boyuna vermez miyim? Vallahi kaçtı gelin. Bismillah. Nastya, Nastya, ty moja szczęścia. Ergeç Küçay'da. Ergeç ülenip çatlar. Ya, Ergeç. Farklı koşak oldu. Ya, normal lan. Kurtuktan koynak çıkıyorlar. Lan alıp geldim ki. Bu, keçi kurtuğun çıktı bu. Nastya var. Nastya. Varsın. Çık. Krasapçı gelemin mi? Yok. Ondan yok. Dayım kudaylasın. Nasıl tıraş? Nasıl direnen buzma? Çek. Aycan. Aycan'dı görgöndör var mı? Aycan deyim. Oo appa de barba onun için yıkılak den sen. Aycan da otam. Acan nangıl. Acan nangıl. Acan. Kılıp al değerini oran. Appa. Yak jürösün. Bas beni yaka. Appa. Canan tabi kıkır otam o. Ha? Ne on çıkmayız? Akta jürüsün. Taraktın başında sürdü. Kaysız tarak başında? Alman tarakı da appa. Almanın üstünde ne var ki? Ha? Alman üstünde appa. Banan bolçuyla alma orada. Ben aytkan jumuşlar kılıp koydun mu? Oo appa. Koydum törttüm. Beyledim daha bundayla. Soydum daha appa. Evdeli şoförlerle çekilerim. Böyle koyup terisini 250 sonra sattık. Bir taktik çerdik appa. Ay başıma orada. Var tez. Az kudalar geledi. Coğuşpay tapmağa. Coğuşpay. Ey Coğuşpay. Öçür şunu lan, öçür çek. Bugün barınla ne olgan barını çıkırsam, onu çıkpaysın. Koy kalktım apam, ne oldu? Bundan kulak eki oğu, bir övmez. Ne oldu aytın hem? Var çok dayar mı? Ova bar çok dayar. Ne kıldılar? Sollar dayardadık, gelindi жаздык, dayar bar çok. Konuklar gelse sırası toydu başlayız. Doktorda otururuz. Oldu. Bağa çayan tağ verin, tez. Çayan. Otun jarıp jürediler. Çayan! Uşul yerde tursam tağılıp kala öyle izde tap tez. Boğla. Eröçümde kızmatta adüşele kılıyorlar papanyacı. Panyaça kızmatta koy birle hiç ayırması yok var bu. Biz şunday kıyınçılıkta paderişka kılıp sizler mağa kelip, ben özüme kelip jardamdasak жақсы да тура. Маска, вакцинациялар бар ғой хотя Mayli, главный кызматта адышы кылгыла. Жөнүңөр? Мынау компойгон балар мен чөтө биринчи жолу көрүп атам да. Биздин районго жаңы келди. Так, mayli, ишти кылсаң болду главный мындай. Нормально күчтүү эле балага окшойсуң да, светло есть, ума не надо дегенде. Mayli, ишти кыла давай. Ай, стоять! Не балдар чогулуп калды, не кылып атасың? Жөнле сураны жардам берип койгула деп. Тамада келиш керек, көрбөдүңбү? Эже мен тамада. Sen mi tamam? Men tamada. Ne yapıyorsun onların arasında? Bas, tez, dur. Bas. Ya bu постоянно внезапно моментально şunu çıkıverесиz bu uyat kılıp balдар. Балдарды қақшатып маған. Өзүнчө борзый болуп атасың. Жардамдашып өзүмүз жаман. По понятию иш кылып маған. Понятияңа сен. Тез бар. Бардығын қарап тұргын. Жардам берчи мындай жүрөм біз. Мына столго дагы биремкене жайлаштырбайсыңар. Бар жокту мен айтышым керек да. Бар жокту мен. Чоңотам. Ага? Бол, баре. Кана атасы. Уй атасы. Ашылып келсиз го? Ооба, ушул баламын да. Баары жайында? Жайында бар жок кылып койдум. Мага иштеке айтайын дейсиз? Сүйөм деп айттым го жана. Бүгүн ичпең, а? Хорошо? Өлүп кетейин ичпей. Өлүп кетейин. Бак. Ток. Эм бары. Окул. Ток. Aha, em bana. Bir, iki, üç. Kudret, reveriden ver. Ver. Bir.
Assalamu alaykum. Toyga gelgan mehmandar. Men toyma xush kelibsizlar. Bugun o'sha toyni o'zim aparay. Ölçür mü lan? Kudret al. Yıkılmatasın. Oyuma var adam ben. Tamada çakırıp koyğanma ben. Yıkılasın oğa 5000 berip. Özün aparalım. Ben özüm söyledim baro. Yuvatkı varsa kelin çalmış. Ana tamada. Bak burada. Bana tamada. Kanday tamada var. Жақсы ба? Assalamualaikum. Ayşe da kandayız? Sen bir tamada. Ben tamada. Ha, Allah de. Toy qulluq bolsun Ayşe da. Toy qulluq bolsun. Toydu жақсы өткözgün. Boldu Xudo. Kızıttın ortada. Kelişe yaxşı qılıb aldı. Düşündün mü? Xudo Oldu. qalasa. Tamam. Kuyolan atı kim? Ergeç. Kuyolan atı Ergeç. Ergeç. Kelin atı kim? Nasya. Nasya. Kuyola qana. Toy qulluq bolsun, toya gelsin. Yaxşı. Qulluq. Toya geler. Kuyola kim şonda? Kim üylentadi? Ben kuyov olam hem. Qo'ysangiz. Jamon tomosha ekan. Nega gülüp atağız? Jamon tomosha ekan. Kuyola qana? Mına ki Ben kuyov olam ben. Ya tamada da öyle tamaşalaşa öğretler. Day şu yaşta hem işin etdeyiz. Tamam. Olsa ki yok. Qana kuyola. Ben ülen almaktasın mı beni? Açta bol. Ne der? Ne oldu? Men kuyola da otatta kuyola qana desem. Ne der? Aytam da unutup kaldım. Kuyola Şu aytып koyat da. Açta az uylap koyalım. Ha, keçir qo'yasiz, sen de shunda o'tiradi. Ha, otning so'zi chaqira olsunda. Ne oldu ketib boshlayveraylik, ha? Başla. Haydi başla. Бүгін тойды сонун кылып, мындай башкалардан башкача той болсун, а? Мен өзүм рашот кылам сени, сонун кылып берем. Болду, Кудо калас. Колдон keseceğim. Баягы Насыр Нияз жүрү. Кызыктай эле болду атты. Ушунусу менен өзгөчө тойда булчу. Жакшы кылып өткөрдүр, а? Sözde azırak bildi köre akıl. Şimdi Башта ортпой бар ишин кылчы. için öyle. Assalamu alaykum, urmatlı bugünkü özgöçe toydun, özgöçe mehmandары, bugünkü uşul qadırlı keşen ajarlı mehmandары barыңızдар bugünkü uşul 2 жаштын toyuğa hoş gelingizler. Anda mesela şahardan kelgen artist Kudret Mamatkulov'tun koştuğusunda uşul 2 жашты, 2 жашты koyun, 2 qarını ortağa toz alğızlar. Hormatlı mehmanlar, manake 2 жаш эмес qarını ham tosып aldık endi. Qarızды bermese kim alat? Nastyani Ergeç'e olsa kim alat deydi. Endi Nastya'nın yüzünü kim açat deydi. Endi şu qayınesi desem qayınesi yok ekan bu beçaranın. Qaynatası desem qaynatası yok ekan endi. Anda mesela uşul özünüz kelinin yüzünü açıp beriniz. Рахмат, тамада балам. Эми картайганда тынбаган аяшым тоюңуздар кут болсун дейбиз. Кудурет өтүштү музыкаңды. Той болуп атса азырбыз. Өчөшпө дейт. Мына эми 2 жашты куттуктап медер качып туруп. Жанатычы. Ошо эми элдер сонун кол чаап койсоңуздар ушул. Келинчегин жүзүн ачып койсок, жүзүн ачып койсок. Kol çağıp turalı Kaysar Ece şu kelinin yüzünü açıp koysun kendisi. Sandıra kol çağıp turalı bana gidelim. Sandıra kol çağıp turalı. 2 yaş, 2 kol
Qandaysizlar? Qandaysizlar? Aka, gazli yaxshilar. Анда бесе, урматтуу меймандар, кийинки ошол жаштарга болгон, карыларга болгон каалоо тилек ошол Жоошбайдын үй бүлөсү Айжан келинчеги ошондой эле кичинекейлерден болсун. Бир кол чаап коюңуздар, каалоо тилекке кезек берели. Рахмат, урматтуу жалпы меймандар барыңыздар, куш келипсиздер. Айшине тоюңуздар кут болсун. Алгачкы жана акыркы рет болуп жаткан тоюңуздар кут болсун. Элдин алды болуңуздар көз тиет, арты болуңуздар сөз тиет, ортосу болуп жүрөриңиздер кирит тиет. Анан айтайын деген нерсем, ушул ар дайым Настя жеңем көңүлүнө караңыз. Жиниңизге тийсе жакшы сөзүңүз менен алдаңыз. Кыскасы бактылуу болуп жашаңыз. Рахмат. Сүйлө. Мен қошылам. Мен алдан өле келетам қошылам. Самандын жіті жаман, қапа олу құдалар әмі кәлім біздіке. Жегеніңіз жүзін болсын, өміріңіз ұзын болсын, жегеніңіз ғон болсын. Жашауыңыз саным болсын. Мадико қызыздағы сонларын жаттаған кел. Неме, бізді Мадико қызыздағы сонларын жаттаған кел. Жерді тәпсәм су шығад, суын etsem сор шығад, шунша чалдың içinden ergeç çoğatan zor шығад. Неме, мен deyam кичине чуччи Тилкан подачты брат деп келип калды да. Бир айтып коюна. Тоодон ылдый ташкылап, чочуп кетти үч тайган, топунун үстүнөн калпак кийбең ашта. Тамадака, бийлейли. Рахмат, келиңиздер ошол той эгелерин куттуктап туруп, бийлей бериңиздер. Kaşlarında kara dip canım emine, çarşlarında soğuk de anan emine. Kaşlarında kara dip canım emine, çarşlarında soğuk de anan emine. Emine emine canım emine, çarşlarında soğuk de anan emine. Emine emine canım emine. Assalamu alaikum. Gelin. Bu Kaptan balam. Sakalдар ne oldu? Karantin uçurunda toy kılıp, eldi çakırıp, kontak kılıp ne oldu? Kanday çüz oldu? Hem görbeysem. Kırgızçılık. Çok kırgızçılık degeniniz menen bizde mıyzam var. Mıyzam işteydi. Karantin, distansiyanı saklaş gerek. Eldi çoğultkanга azır штраф жазылат. Mıyzam isteyt, как положено isteyt жатар. Mıyzam azır ясалат. Тойго жүрүң, тойго жүрүң. Бул туура эмес дейм. Бардык жерде карантин болуп атса, сиздер эл чогултуп, тойго уруксат жок, азыр тойду бүтүрөбүз. Капа болуңуздар. Кандай жүрүңүз? Андан көрө басым конок болуң. Эки жашты карангандай бактылы кантип азыр тойң токтот. Кеткилер дейбиз. Мындай кылайлы Аскар айлага, сиздин урматыңыз бар. 3 saat убакыт берейин, 3 сааттан создурбай тойду бүтүрүңүздөр. Макул, 3 saat, 2,5 saatта бүтүрөбүз. Дагы бир суранычым бар. Спирттик ичимдиктер ичилбесин. Такыр тыюу салынсын. Андай нерсе болбойт. Ичилбейби? Ичпейт, өлүп кетейин. Атамандар каяк коюн? Бул каяк коюн, бул эмне Аскар айлага? Барсаңыз. Жок, бул туура эмес да. Басарың. Emine emine canım emine, çarşların dozun de anan emine, çarşların dozun de anan emine. Nolar qaray. Şuncha rasxot ne keregi bor? El-ele jirg'ib o'tadi. Bu ысырапчылыкта bu. Toy oram. Shunday ishga. Ne deysiz emi? Ergeç açta. Ayaldı жестко kalması gerek. Çıkırsan povut berбең. Erkek bolun, jigit bolun. Жоошбай акам айтты го, аялды алдым. Жестко. Ашта. Насқа мен. Ичип алды ойлоңуздар. Жакпайды андай нерселерчи. Ол спорт го. Мен айткандай Мада тапшкалар көйөрсүн. Хамада ма? Помпол. Ишкиле
Нелерин Алла уят кылдыңыз ба? Нормально эле сүйлөдүң. Аштаңды көңүл. Той эмне экен? Жакшы экен. Тойдо эмне кылыш керек? Бизде ойноп жүрүш керек. Дасырган коюлгандар эмне экен? Оба болдучу. Emi kapitan balam. Эми эргеш шайшыладагы үйлөнөм дептир да бир. Жашты өзүн жашты. Кыйналды, бактылуу болсун. Ооба. Жалгыздык кыйын да, Айшта. Туура. Жалгыздыкты эргешти коюм. Сизге мени алып койгонум бар. Ой. Капитан балам. 2 жаштын урматына. Аскар ага. Мен мамлекеттик иштемин, жумушчу журналмын. Бизге такыр мүмкүн эмес. Азыр карантин эч ким иштебей чыкпайт. Балам, келсеңиз алтып коёюн. Жо, коюң, сураныч. Бизге азыр мүмкүн эмес. Бизди текшерип калган болсо мага штраф салат. Коюң, башка. Эргеш чоңортаңыздын бакыты үчүн. Жок. Бизге такыр мүмкүн эмес. Капа болуңуз, сураныч. Азыр карантинби? Карантин. Анда медиктердин урматына. Жо, медиктер жакшы иштеп атат, чынлапчы. Медиктерге рахмат. Бирок бизге мүмкүн эмес. Элестетсеңиз азыр бардык адамдар коронавирус болуп ооруп атат. Эч ким көчөгө чыккан жок, бирок бир эле ошол медиктер ошол оору менен бетме-бет туруп күрөшүп жатса, алар үчүн ичпесек, дагы ким үчүн? Мына элге үчүн ичебиз. Балам, ойлонуп көрсөңүз, медиктер бизди сактап атат. Бир стакан, Бир стакан, башка, божевой. Антисептик өзү булчу Айшта. Оола. Алың балам. Коёдуңуз Айшта. Сиздин урматыңыз бар, сизди сыйлайм бар го. Сиз айылдын эң алдыңкы аксакалдардын бирисиз. Ушул эргеш Айштамда бактылуу болсун анда. Ооба. Настя дейби? Бактылуу болсун. Ал балам, биз мына ички иштер кызматкерлери чоскойлар күндү дебей, түндү дебей элдин бейпилдиги, коопсуздугу үчүн иштеп жүрсөк, бизди менттеп жаман көрөт. Ким жаман көрдү? Неграмотный адамдар бар ушундай. Айта албайт мына ички иштер министрлигичи, мындай органдар деп айта албайт. Органдар, милиция ички иштер бөлүмүсүң. Ва, сиз грамотныйсыз. Сиз жакшы айтасыз Айшта. Досум, эми бүгүндөн баштап мен сен досуммун. Эгерде бирөө сенин тарынкан болсо, тарынбагын, макул. Ошол үчүн бир көтөрөйүн. Айшта. Мен Айштамсыз Айшта. Сизди урматтайм бары. Өкө, апер коңу. Апер. Армияда жүргөндөчү. Ошону башка уруп сындырат элек. Курчу, азырчы. Сиз үчүн сындырып берем ушуну башка. Сындырыш керек. Караң Айшта. Сындырыш керек. Ишет кылып сындырыш керек. Сындыбы? Сынат. Кадан? Ак илет, бирок сынбайт, ише сынат. Эми досуң сында. Аз калды. Сындырам барыбыр. Кийинсинде сынат. Сынат. Сындыбы? Кичине жээлди окшойт. Анда сен сындырып турсаң мен чакырып барып келейин. Келең Чакырам. Мен жалгыз иштеп калгам. Жок. Келем азыр. Мен мага сындырып турам. Сындырыш керек. Сындырам барыбыр. Вай. Ардактуу меймандар, анда эмесе бүгүнкү тойдун дагы бир ушул маанилүү инсандарына кезекели отурат. Ушул той ээси Эргештин жакынкы коңушулары, Эргеш чоң атабыздын жакын коңушусу, жакын досу санаалашы. Мынакей ушул үй бүлөдөн калуу тилек болсун. Бир кол чайып коюңуздар. Тамадака, мен сени жакшы көрөм. Калуу тилек айтың, калуу. Мен которуп берип турайын, кичине. Урматтуу 2 жаш. Эргеш сени жакшы көрөм дейт.
күндө үйгө келип чыкырганыңда мен тажайт элем дейт. Эми мага баары бир дейт. Бактылуу бол дейт. Ошол. Келеңиздер. Эки жашты достор досторду куттуктаңыздар. Эргеш ашта. Бүгүнкү үйлөнүп өтүүңүз менен куттуктаймын. Сизге чинден солукшул, чоң эмен бактылуу болуң. Мен болсоңуздар шо болуңуздар. Баарыңыздарды бийге чакырам, келиңиздер. Ардактуу меймандар, эми өзүңүздөр билесиздер, ошол бардыгы сен башы, аягы болот дейт. Ошондой эле бүгүн азыр мына өзүңүздөр билесиздер, карантиндик чектөөлөр бар. Милициялар дагы эскертип кетти, кыскартып тойду бүтүргүлө дешип атат. Ошондуктан тойду Мен түсүнбөдүм азыр. Берчи мына. Кандай карантин? Той саатка чейин болот. Азыр мен досум бар, досум кел. Dozum hazır sizlerge özün kavut ile geçti. Kim bütürdü sağa? Kim? Men uşul жерден той эми башталды. Той таң аткыча болот, түшүндүңбү? Же пулуң бербей койлу. Туугандар, бүгүн тойду жакшы өткөрөлү. Санитарияны сактагыла, масканы таккыла, антисептикти колуңарга жууп, мончомча ичип койгула. Мен Эргесекеге бир мындай сюрприз кылайын дедим эле. Кыл. Эргесеке, сиз үчүн. Кара, боо калды, экинчи папка. Азыр сынат. Азыр сынат тууган, карап тургуңуз, сынат чынында эркекче. Сынды? Жок, баш сындыгы. Бирок ишенем сынат, карап тургуңуз мына. Сынат. Кичине күтүп тургула, мына жээлип атат да. Ал сынат, карап тургула мына. Мен сынганда келейин, азыр келем. Сынат аз. Кеңе. Туугандар, сынат аз, карап тургула. Сынат бар бир. Сынат карап тургула, кетпей келе, мен силерди көрүп калдым, таанып калдым. Кетпей тургула, сынат бар бир. Кудайга шүгүр, той дагы бүттү, Бирок жакшы той болду да. Апа октуңузбу? Нени? Кыйкырып атат. Сен башка кылатар ишиң жок балдар тыңшап. Апа мен уйларды айттым. Мына жакта кызмат кылып жүрүп сабай калдым эле. Шиш кетсе керек да тол. Несе болсо дагы бүгүн бирок жакшы иш кылдың. Бир жерде отурбастан тып иштерди кылып, кошуналарды алдында мындай түрдө мени келиним деп. Молодец, сен аябай сонун иш кылып койдуң. Эми мындай кыл, сен дагы чарчадың окшойт да. Мына баардык идиш аяктардычы четке эле коюп кой. Эртең жуасың, тазалайсың, чогуу уборка кылабыз. Чогуу жыйнайбыз, аз бар эс ала бер. Десем жакса керек, сага. Дей албайм да, дей албайм. Не болду? Эч нерсе болгон жок, апа. Мен кылайын анда, сен барып эс ал. Жок, апа, сиз кирип төшөк жабын туруп деп уктай бериң, апа, мен өзүм кылам, апа. Всё. Кылып эле жүрөм го. Бара бериң, апа. Всё. Мен чарчадым. Баштарым ок. Кызым, сен эс алып бер, мен өзүм кылам. Же мен кылайынбы? Салам, сен кыл деген адам жок. Же мен кылайынбы? Кылбайсың анан не турасың деген адам жок да. Деп уктайм, кайнене. Катып кетип калма, кылып коюн. Фокусик болсоң, зып, шык кетсең, жок болуп кетсең. Эле кыялдан там. Кайсы кандай? Жок. Эргеш досума киребиз алар. Жок,
Es al. Жоқ, ес албаймын мен досым. Қайтып таштап қоямын, киребиз. Аларым кетті жүр, той бүтті жүр. Кеткен жоқ, көрдім оны. Комнатаны көкеш. Атасы, басын жүр. Атасы, киребиз деймін. Ей! Баспайсыз доты менсізге. Мақұл. Кетсаңыз ішпейсіз бе? Кет. Арақ шығарған адамдардың үйі ол түсі кет. Мен де айнеге. Ел жұрт. Қалай қалқ, сілер маға шембе еткеніңер бар ғой. Күтіп тұрсаңар сындырмақмын, Сындырам бәрі. Қарап тұрғылар, қара. Бәрі сындырам, қарап тұрғылар, қарағылар, сындырам бәрі, сындырам. Қара, бардың қара. Сындырам бәрі, сындырам. Hurmatlı біздің подписчиктер, Қайсар Эжедағы baştaldı. Біздің сериалымызды өніктіру үшін достарға жөнөтіп лайк басқанды ұмытпаңыздар. Көргілі, Ergeç үйленді, мен үйленді, күчәйді. Сауын көп sevme buyursa, жақшы болады көріңіздер, бізге қошылыңыздар, алыстауыңыздар. Не мүнтіп? Қошылып қоғылады. Қошылғылар деп өлі айтық ла? Қандайша bir anı balasına қиқырасың сен, қиқыр ба? Маға деле қиқырдат қой. Сен араласпа. Айта бер. Менетті қылып атауыз ғой? Поддержка қылып қойса болады ғой, по-братски. Комментарий жазуыны ұмытпаңыздар. Сені кім сөйледі деді? Урба bir anı balası. Уру өрсі мен деле урғыз. Неге анан чоңдордың сөздерін бөледі? Sen aralaşır mı? Аралашқым келіп тапты. Сен не отырған отырасыз? Мен әймен. Sen ne zaman ayağlama қиқырасың? Қиқырамын. Стоп. Ушунча нерсе керек білесіздерге? Жөн эле подписка кылып, комментарий калтырып койсоңор болот го, биз изилдатпай. Бас. Егер қылбасаңар үстіңерден жазабыз, бізді ұрыштыр деді. Төре. Тур кеткиле бар. Тұр. Тур кет. Dön, ayca. Бар кетсін. Bu мен үйім. Макул биз кет. Тұр. Подписка кылып кой. Лайк. Комментарий. Қай, мен ап келіп жатайын.